Thutha wa thirikari kuhitukira ministry ya thama kwanirira ati passport green 700 ni ciacereirwo gucabwo, riu mururumo wa muico wa passport green 45 ni irikitie gucabwo na ministry ya thama kwanirira mubango wa uria cigukinyira ene cio. Umuthi nyumba-ini ya Nyayo House kuria nikuo wabici nene cia maundu ma thama makigia na mucemanio na honge cia wiyandikithia wa passport na uria mihang'o eno ikugacirithio. Mogaruruku magitabanio megie marua maria maciareirwo guku bururi-ini nimo birth certificate na mundu akua nimo death certificate, o hamwe na marua maria maheagwo ageni aria mataciareirwo guku bururi-ini, o undu umwe na watho uria ugiragiriria wendia wa andu nio Trafficking in Persons Act. Mwandiki mukaru thiini wa ministry ya thama na ukinyaniria wa motungata ma muingi Professor Julius Bitok hamwe na maabitha angi kuma ministry ino magikira oira mogararuku maya. Wakiigua kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma Metumi Ndigi Maguru. Ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi.